Assalamu alaikum Nur Xabar kanal katılımcıları. Bugünkü 5 iyul 25 yıl. Valyutalarla tanışabız. Dolar 87 tiyin, euro 102,5 tiyin, rubil 1,10 tiyin. Yani tenge 16,16 tiyin, dirham 22,50 tiyin, yuan 11,90 tiyin, font sterling 116 som, lira 2 som 20 tiyin. Bizi kanalga katılıp like basıp aldап кетесіздер. Бүгін дерлік бардық валюталарда рубль курс доллар бірдей бада. Бұл біздің Манас Киевский көші кесішінде. Сіздерді әрбір валютамен танысып жатам. Біздің каналға қаталып, лайк басып, комментарий жазып қалдап кетіңіздер. Шекте дерлік курстар бары бір бада. Sizlerdə hər bir valyutaмен tanıştırıb жатабыз. Nur Xabar kanalı.